Protekli period u radu mesne zajednice Suvido obeležavaju aktivnosti sprovedene u skladu sa finansijama kojima je zajednica raspolagala, a ista dobijala od lokalne samouprave opštine Žagubica. Prema rečima novoizabranog predsjednika Dejana Tošića, urađeno je onoliko koliko je bilo novca, jer mesna zajednica nema sopstvenih prihoda. Asfaltiranje ulica, zamena sijalica za seosku uličnu rasvetu i izgradnja terena za male sportove na prostoru iza Doma kulture deo su završenih radova u selu Suvido. Nedavno ste preuzeli dužnost predsjednika mesne zajednice Suvido iz Suvog Dola. Kako ste stanje trenutno zatekli pri preuzimanju dužnosti? Ja bih pre svega iskoristio priliku da se zahvalim svim građanima, meštanima Suvog Dola koji su mi ukazali poverenje meni i ostalim članovima Saveta mesne zajednice da u narednom periodu od 4 godine vodimo mesnu zajednicu Suvido. Što se tiče stanja u mesnoj zajednici Suvido, rađeno je u proteklom periodu, međutim svi dobro znamo da je situacija gde mesna zajednica nema sopstvene prihode i urađeno je koliko je bilo mogućnosti i koliko su sredstva bila opredeljena od strane lokalnog budžeta. Što se gorućih problema tiče, to je problem vodosnabdevanja koji je otprilike ovih dana uspešno rešen. Radi se o dotrajalosti cevi od izvorišta Belosavac do naselja Suvido, gde je redovno bilo kvarova i ljudi su bili uskraćeni za korišćenje vode za piće i ostale potrebe. To je ovih dana urađeno od strane javnog komunalnog preduzeća Belosavac i nadam se da je taj problem prevaziđen. Što se ostalih problema tiče, odnose se na loše stanje seoskih, poljskih i brdskih puteva i to je planom za tekuću godinu predviđeno da se pored adaptacije Doma kulture u Suvom Dolu, sređivanja izvorišta Vrelo i prostora ispred njega urade, opet napominjem, u situaciji sa finansijskim mogućnostima da se urade sređivanje tih poljskih i brdskih puteva koji su od opšteg interesa i koji koriste većina građana naselja Suvido. Pored ovog što ste naveli, da li postoje još neki planovi za naredni period? Pa planirano je, finansijskim planom za tekuću godinu planirano je asfaltiranje pojedinih ulica u naselju Suvido, opet u zavisnosti od mogućnosti i opštinskog budžeta, a pored toga Savet mesne zajednice i mesna zajednica je uvek raspoložena i uvek je pomagala sve aktivnosti i sve akcije vezane za naselje Suvido i za meštane Suvog Dola. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom? Saradnja sa lokalnom samoupravom je dosta dobra i nadamo se da takvu saradnju nastavimo i u narednom periodu. Rekao sam šta je predviđeno finansijskom planom, šta treba da se uradi, šta smo uradili u mesnoj zajednici Suvido. Svesni smo situacije da nije moguće sve to se u najkraćem periodu otkloni, ali iskoristio bih priliku i pozvao bi sve meštane Suvog Dola da uzmu maksimalno učešće i da daju svoj doprinos u saradnji sa Savetom mesne zajednice, da u narednom periodu rešimo što više problema koji tište našu mesnu zajednicu i naše građane. Velikim delom sve radove za dobrobit sela pomažu i sami meštani koji su u velikoj meri zahvalni Savetu mesne zajednice i lokalnom rukovodstvu na pomoći.